Тодоровский Филипп, 6, Павел Дамир, 7, Атанасовский Мартин, 8, Ваневич Кристия, 9, Ангельский Мартин, 10, Вукович Юрица, 11, Завковский Боя, 12, Станилович Дарко, 13, Винкович Милош, 14, Линич Дея, 15, Матиш Дарко, тренери Дмитриевич Горан, Вукович Юрисов и Тодорович Крашев. За кошаркарство клуб МЗК Скопия Аэродром от Скопия. 15. Капитан Филип Горевски. 4. Мартин Петков. 5. Дарко Димов. 6. Янев Петков. 7. Симиша Аврамовски. 8. Владимир Георгиевски. 9. Игор Пенов. 10. Георгий Кочев. 11. Кирил Николов. 12. Nenad Zivčević, 13, Toni Grančarov, 14, Georgi Kralevski, 15 и Филип Додовски като капитан, брой 15. Тренери Александър Петрович и Ante Дубовски. Судии Зладецки, Павлов и Мияковски. Делегат на Треорът Божиновски.